يا غزة الأحرار، ثوري ثوري على الفجار. يا غزة الأحرار ثوري على الفجار، يا غزة الأحرار ثوري على الفجار. هيا قذيفي بالنار يا أحفاد صهيوني، هيا قذيفي بالنار يا أحفاد صهيوني. يا غزة الأحرار ثوري على الفجار، يا غزة الأحرار ثوري على الفجار. هيا قذيفي بالنار يا أحفاد صهيوني، هيا قذيفي بالنار يا أحفاد صهيوني. ولتأخذي بالثار يا غزة الأطهار، ولتأخذي بالثار يا غزة الأطهار. من غارات الكفار عباد أفيوني، من غارات الكفار عباد أفيوني. فليصمد الأبرار مهما قاوى التيار، فليصمد الأبرار مهما قاوى التيار. وسينصار الإسلام ويطيب زيتوني، وسينصار الإسلام ويطيب زيتوني، ويطيب زيتوني. فلتغلق الأبواب ولتطفئ الأنوار، فلتغلق الأبواب ولتطفئ الأنوار. أو أحرقوا بالنار زرعي وليموني، أو أحرقوا بالنار زرعي وليموني. مهلا يا فجار ترميكم الأحجار، مهلا يا فجار ترميكم الأحجار. سأذيقكم بالنار كما أذقتوني، سأذيقكم بالنار كما أذقتوني. لن يعبر التيار أبدا بلا إبحار، لن يعبر التيار أبدا بلا إبحار. بالجد والإصرار ستزول صهيوني. dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disahur dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1439 Hijriah, saya akan hadir. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر ومفتاح باب اليسر. Kesalahan hanyalah milik saya. Terbang tinggi burung merpati hingga dia di pohon berhenti. Bila kata-kata tadi ada yang menyakiti, mohon maaf untuk diberi. Wabillahi
beruli benata sabar kuate mona bauleti sajan dadi pemule donya inata ile sabitu saya ayu saya ladon di mata Isteri dibukai oleh suami. Menaik suami kerja soleh belakang itu ganda. Suami dia macam ganda. Ni mana bapa-bapa yang dia sekarang yang menandau isteri itu berbanding dengan mana media sampingan ini ayo. Makanya ibu-ibu yang suami membawa mandu soleh gunakan sediakan makanan orang mandu nak hebat. Yo bukan suami berewo. Kedua dah ada hebat mentai tu bapa dia kopi. Mana hebat? Ibu ni je tu. Mata macam ni bapa. Ayo. Dah nak berbandingkan tu. Menyatanya ada persis. Ini orang dia madu. Dia ada pi. Dia kaki. Lagi apa? Jadi menjadi bersifat. Ada kelewat juga tu. Dah pun ada. Dah tu. Cuma hanya untuk orang yang buka dia juga. Jadi bedok dah merupakan saja ya. Jadi dalam undang-undang bedok tadi sebab dengan berpartisipasi. Sepatah dua patah kata yang telah saya patah-patah dan saya rangkum menjadi sebuah pidato yang berjudul Mengapa masih ada doa yang tidak dijawab oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berpidato yang berjudul Tangisan Tinggi. Kalau ada belum ladang, boleh kita lakukan lagi. Kalau ada kata saya menyesal, jangan disukai hati, apalagi lapor pada polisi. Bila kita semua hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad. Memegang nomor 043 putusan dari Dusun Putu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Temannya banyak pakai konsep. Menjaga kalau dia juri tak turun nilai. Kita harus menjaga yang namanya akhlak bagi setiap manusia, karena itu adalah nilai terpenting. Kita tidak akan beriman apabila kita tidak berakhlak. Bagaimana orang beriman tetapi ia tidak mempunyai akhlak? Nah, baik, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat mengintrospeksi diri dan menjadi pelajaran. Kalau ada kesalahan dalam saya berkata-kata, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Lydia Amira. Semangat untuk kamu. Tempat dengan kelima juga tidak.